Bismillahirrahmanirrahim. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uma umuntu edlula emhlabeni, zimbili izindawo ezikhalayo ngomuntu okade enza kahle. Zimbili izindawo ezikhalayo. Indawo yokuqala ekhalayo amasango ezulu. The gates of paradise, the gate of the heavens, yiwo akhalayo ngoba lo muntu njalo mangabe edumisa umdali, izingilosi mangabe ziza zidlula, izulu liyajabula, zidlula nezenzo zakhe ezinhle zikhuphuka nazo zizisa kumdali dhul arshil azim. Ziyajabula ukuthi hawu namhlanje besivele sazi ukuthi zizodlula izenzo zakhe ezinhle. Indawo yokuqala leyo ekhalayo ngoba sekunqamukile lokho akusenzeki. Indawo yesibili ekhalayo umhlaba la ade uphila khona. Umhlaba uthi ngaze ngalahlekelwa umuntu akadenza kahle kangaka, umuntu ade ejabulisa umdali kahle kangaka. Ngisho nendawo le obeka kuyisiphongo sakho mawukhuleka nayo iyakhathazeka ukuthi hawu lo muntu lona akaseza, ngisamboni lo muntu kwenzakaleni ngaye. Iyakhala, they miss you. The heavens misses you imsebenzi yakho emihle, umhlaba misses you ngemsebenzi yakho emihle. My sister, my brother, ziphathe kahle emhlabeni so that umhlaba uzokuthanda namazulu ezokuthanda, uzothanda kuyo yonke indawo. Kodwa wena ongenzi kahle, uma sewudlulile emhlabeni umhlaba uthi uyaqalekisa. Ufike ethuneni ithuna liyaqalekisa. Uthi uyafika ngale nomphefumulo wakho kuthiwa hayi lo mphefumulo awudluli la. Awufanelanga ukuthi ungene la, awuvuleka amasango ezulu for wena ngoba ubungenzi kahle emhlabeni, ubungenzi kahle kubantu. Konke lokho abantu okubi abakhulumayo ngawe athi uhlukumeza abantu bazosala bekhuluma abantu, nomhlabathi usale wenze njalo uthi thanks for going at least. So uyohlukumezeka lapha ethuneni manje angeke usahlukumeza abantu la emhlabeni. Abantu baphumulile uwe. So my brother, my sister, make sure ukuthi when you die awuthi umhlaba thanks for going. Saphumula ile nkathazo le ntombazane, saphumula ile nkathazo le yomfana, saphumula ile nkathazo le kagogo, saphumula ile nkathazo kamkhulu, saphumula ile nkathazo kamama, saphumula ile nkathazo kababa, saphumula ile nkathazo kamalumekazi, saphumula ile nkathazo ka-auntie, saphumula ile nkathazo kamalume, saphumula ile nkathazo kababa omncane noma kababa omkhulu. Kodwa umhlaba awukhale ngokuhamba kwakho ukuthi wena njengoba usuhambile baningi abantu abalahlekelwe ngokuhamba kwakho. Namazulu awakhale ngokuthi izenzo zakho ezinhle azisedluli manje nezingilosi ziphokophele nazo kongabonwayo. uAllah asipha amandla, asiphe ibusiso, asibonise indlela eqondile, asiholele endleleni eqondile. Lokhu ngathatha lento mina kuyaphileka, nawe thatha lento. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.